gemerim hemli serser serçave mahati İro emri salonene le dünyayı tevahi jinser piyane le Ahmet'e le Cizire le Vane le İstanbul'e jin le Kulana le Taha heşke adari piroz diken seri de havali meydayı ke jinen geberi u tevahi Kurdistan u cihane heşke adari lima teva piroz ben em veke havali jinen juan em veke yeki limana vede em şagirte dayı ke fani em beheza dayı ke fani بدنگ دایی که خواه به کلام خواه و همو ایشا داخوا زاخواه آشتی خواه جدنگ دایی که خواه جداخواز دایی که خواه دستینن ام شقادا سیاستش به هزی دستینن ام شکولانا جمالا خواه به هزی دستینن ام حتا قادا هری سرکه و حتا بیدره تا مزگینیه که جاردی و توبتی جدایی که پیروز دین دایی که نهجا جنت برخدید و که هجه دزانن ام دخوازن هر روش روژانه بید اما مخابن کنه روش اکلن روژانه ام جوی روژه چه سردنه پناه دن امه بی روژه گلک خوش بیروز بکن Eşdeğer piroz be. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hepimize ama hepimize kutlu olsun. Bizler özellikle Kürt kadınları her yerde, her alanda, her daim emek veren, iyi ki emek veren ve emeğimizle de övünebilen kadınlarız. Çekmedi daim